Ka New Trap Integrated Tutorial Organization Chantia Hills Hakajing Lam Jong Uba Burum Dakar President Kahitu Chantia Hills Haka Arterik Urum Pang Lapa Yakajing Shao Managing Director Ka Meghalaya Transport Corporation Shillong Halor Kajing E Jongajua Depot Kaseng Hitu Kalau Ongru Balayo Bun Jing Ujuar Kipat Ba Hadi Bakajing Jurip Aslam Makini Ki Jing Ujuar Kide Ki Basisha Apan Pau Ba Depot Assistant Depot Manager LDA Pendoktor Bat Mekanik Bapura Bat Kali Haban Sna Syar Bawan Ra Yakajing E Jongkipat Ba Nakali ngajungi ko ka ito Chanti Hills nilayo ban kendo yaw Managing Director ka MTC Meghalaya Transport Corporation agabay day pagka complain banila yo na babon balang antam kibriw na ka Chanti sa kain Chanti Hills ba agabay day pagka Juway Depot nginang galing siyang nila inspect ya kata ka complain bangilayo nagpaiba hagabay day bat ka neka Juway Depot hagabay day bat ka boss sarkar bangi ba gila dunam ta bo Juway sakawero ki building ro ki show ta nakaling jong kaseng ngalayo ban kendo yaw director mataksni bat kajing pular kajong uhiro ba restructure ya kaneka kam but lakularo ba lakumno apo armnai sa pendep ya kaneka kam ila ya keren ro but director agabay day but ki nongtre jong kaneka sa Juway Depot ba kung ki assistant depot manager Kimbiang Kimdon nangta ki LTA Rumdon ki boss conductor Kimdon hagbay day bat kani ngila krenshay ngila itu ba ka service jungki ka kaduna kunta u director ula kularigi ba yakin ki post kila restructure ula ong ba lakumno hapo si blay kinsa advertise no yakin ki post but yakin ki jingduna baro ula ong ba lakumno kinsa pendep bat kinsa pendiang lut hapo kini ki armai mundai tang hapo Chanti Hills ula ong ba habaro ka jala Meghalaya yaka number ni nimyo cingsay ni clip ray ula ong ba yakini ki post kila kinsa advertise hapo kisipnai kidon ray kidon kitung ki kontraktor but ki post kontrak ki ong ba kinsa restructure kinsa perkat yaki